गिबि-गिबियावनो दिमाकुसि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि आदा मनज बसुमतारी बिथांखौ जागायनायनिफ्राय जोबनायसिम हाबाफारिया आरो ग्रेन्ड स्कल काप फुटबल टुर्नामेन्ट बे हाबाफारिया जे साक्सेसफुल जालाङो आं बेखौ आफा आनान गसाइनिसिम आर'ज गाबनाय थाबाय। Hidayam gom jito amar Boroland Gilans Gold Cup football tournament kon kito gajota ba successful hobo boli ami akha korisu. जों बयबो मिथिगौ बड'लेण्ड गेलेन्स गल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्टआ दिनै मोनसे समनिफ्राय नैबे समसिम सफैबाय। फैयै 20 बोसोर जाबाय। फैगौ बोसोराव जोंहा सिलभार जुबली दङ आरो बे खेलाया गिबि खेबावहाय आसाम फुटबल एसोसिएशननि दारायै जादोंमोन। दायो बिनि बिमुङा गोसारनायजों लोगोसे एबा जोंनि मावनाय दांनाय गासैबो जौगानायनि गेजेरजों बियो दायो अल इन्डिया फेडारेशन फुटबल फेडारेशननि गेजेरजों नेशनेल लेभेलावहाय थांबाय। बेयो दुगाथावना बाथ्रा। जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजोंनो बिनि जौगानाया फैदों। थेवब्लाबो जोंहा मोनसे थांखि बिथांखि दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायनि गेजेरजोंनो दुलाराय बर' माहारिनि गेजेरावहाय सोमावसारनाय मोनसे समाव जादोंमोन। बे सोमावसारनायावहायनो जोंनि जायफोर मुंख्लं बिथांमोननि बेसेन गोसा जिउखौ बिथांमोना बै सोमावसारनायाव बावसोमनो गोनां जादोंमोन। बेनि थांखिया बेनो जे जोंनि हारिखौ बुहुमाव हारिखौ थामोनथा खालामनो थाखाय बा थांनानै थानो थाखायनो हारिखौ बुहुमाव गायसननो थाखायनो बिथांमोननि बे बेसेन गोसा जिउखौ बिथांमोना बावसोमनो गोनां जादोंमोन। नाथाय बिथांमोननि बे थांखिया दिनैसिम सुफुंजोबनो हायाखै। बिथांमोननि मोननांगौ जि थांखि नोजोरमोन बे थांखिया दिनैनि नैबे समावहाय जाफुंजोबाखै। दा बेखायनो आङो जोंनि बिबानगिरि दैदेनगिरि गुबुन आफादाव थानानैबो हारिखौ दैदेनदों बिथांमोन बिबानगिरि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आं गुरैयै खावलायबाय। जों गोबाङै आरोबाव जुजिबावनांगोन मावनांगोन। मुंख्लंमोननि जा थांखि बिथांखि बे थांखि बिथांखिया अराय माहारिनि थाखाय जाहाथे गोजोर जानानै थायो, बिथांमोननि सिमाङा जाहाथे मोगथाङाव जाफुङो, बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो खामानि मावनांगोन। बे खामानि मावनायनि हाबाफारियावहाय जों दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद, दिमाकुसि दखरा आफाद आरो लोगोसे दिमाकुसि रिजनेल स्पर्ट्स एसोसिएशननि बिबानगिरि जेसेबां दङ जोङो जेसेबां हायो खामानि मावदों, नाथाय मावनानै जों फोजोबनो हायाखै। फैबाय थानाय समफ्रावहाय जोंनि जेनेरेसनफ्राबो निस्सयকৈ बिनि आदर्श नीतिफोरखौ लानानै जों खामानि मावनांगोन। आं बेखौनो गुरैयै खावलायबाय। दिनैनि मुंख्लं हामथायाव बिबार बावजेनगिरि आलासि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि लेङाइ आफादगिरि सार रन्जित बसुमतारी बिथांखौ दान्दिसे सम सिनायथि लानो थाखाय गुरै खावलायबाय आरो बिथांखौ जों गांसे आर'नाइजों बरायना लागोन। लोगोनो सार बिथांखौ मुंख्लं खाम्फायाव आलारि बाथि फोजोंनानै बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय। जोङो दिनै गोसोखांनांगोन जोंनि बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुजिनानै गावसिनि जिउखौ सुप्रिम सेक्रिफाइस होलांबाय बिथांमोनखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मोनफ्रोमबो खामानि मावनायनि सिगां बिथांमोनखौ जों गोसोखांनांगोन। मानो होनबा बिथांमोना बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जुजिनानै गावसिनि आगोमा जिउखौ बावगारलांबाय। दा जोङो बेखौनो लानानै जोङो बर' हारिया आवगायलांनांगोन, दावगालांनांगोन। जों बिथांमोननि बलिदान होनायखौ जों बावनो हानाय नङा। जों बिथांनि टेग होनायखौ बावनो हानाय नङा। बे समाव आङो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। मुंख्लं नखरनि बिगोमा बिथांमोनखौ सासे आलारि बाथियाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों।
बिनि उनाव बिबार बावनो खावलायनो सानदों उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट कमिटि अल बड' स्टुडेन्ट इउनियननि लेङाइ गाहाय नेहाथारि सार रबिन्द्र बर' बिथांखौ मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। उदालगुरि जिल्ला एबसुनि मोनगोनां नेहाथारि सार धरणी बर' बिथांखौ बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। सुक्लाय नेहरू मेम'रियेल हाइखौ मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनो थाखाय गुरै खावलायदों। অনুরোধ করিল। दाम नांदों माब्ला जादोंमोन मुंख्लं? 1998 22 फेब्रुवारि 22 फेब्रुवारि। सोरमोन मुंख्लं? मा नाम? आंनि फंबाय माबा कमल बर'। दिनै मोजां नाङो आरो बिदिनो बोसोराव बोसोरे होयो बिदिनो लेङो जों फैयो गोसोफ्रा मोजां नाङो आरो नांनायालाय बिदिनो मोजां मोनो जोंखौ। दहाय बिबार बावनाय समाव दुखु फैदोंमोन नामा? गाबनाय नुदोंमोन आं माने। दुखु फैथारो रावबो गैयाना फिसाजो सानैल'मोन दा सासे हाबा होबाय आं देग्लाय बैसागोआव ओमफ्राय दा सासे उन्दै दङ दा बे आरो माबायाव प्राइभेटाव नार्स मावो बि पास खालामबाय आं गथ' फिसाखौ खस्थ' खालामनानै आं गथ'खौ सानैखौ फेदेरबाय फोलावबाय बिदिनो मालाबा ना गुरबाय सानफ्राव हरथौ ना गुरबाय मालाबा हाजिरा मावहैबाय बिदिनो इथाबो रोगाबाय जों आरो हौवाफोरखौनो हायाबाबो हा रोगाना मावना जाबाय दा बे गथ'फोरखौ आं जेने थेने गेदेरखौ मेट्रिक पास खालामबाय ओमफ्राय देग्लाय हाबा खालामबाय आं हाबा खालामबाय। मुङा मा होनदोंमोन मादैनि? आंनिया मालिकआ नोंनिया? आंनिया मिजि। मालिकनिया? मालिकना फादक। जेनेबा आन्दलन खालामबाय खालामनानै थैबाय दा इमान आलानि आथानि जोंफोर एसे सास्ति दा हारसिं हाला थानो गोनां न'खराव रावबो गैया फिसाबो गैया दा आं बर' हारसिंसो थायो रावबो गैया आंजों आं हारसिंसो। आरो बे समाव जोङो सार बिथांखौ गावनि बिबुंथिजों दिनैनि बे जेनेरेल कमिटि लानाय सार बिथाङा আমি আশা কৰা মতে বিগত সময়বিলাকত যেনেকৈ আমি ফাইনেলত 30,000 40,000 পাব মানে পাৰিছিলোঁ এবাৰ আমি আশা কৰিছোঁ ফাইনেলত ছেমি ফাইনেলত 30,000ৰ পৰাই আমি আৰম্ভ কৰি 1 লাখ পৰ্যন্ত আমি দৰ্শক পাম বুলি আশা কৰিছোঁ আৰু আজি যেনেকৈ খেল প্ৰদৰ্শন হৈছে দুটা টিমক খুব ধুনীয়াকৈ খেলিছে আমাৰ আসাম ষ্টেট স্পৰ্টছ একাডেমি গুৱাহাটী বনাম কোকৰাঝাৰ বাৰহুংকা ক্লাবৰ লগত দুই এখন মানে টিমক খুব ধুনীয়াকৈ খেলখন প্ৰদৰ্শন কৰিছে আৰু আশা কৰিছোঁ মানে দুইখন খেলক চাই পেলাই দৰ্শক মণ্ডলীয়ে খুব মানে মনোৰঞ্জন ল'ব আৰু ইয়াত অতিথি হিচাপে আমাৰ সন্মানীয় উদ্বোধক হিচাপে আজি প্ৰথমখন খেলখন উদ্বোধন কৰি দিছে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মাননীয় কমল বড়ো ডাঙৰীয়াই তেখেতে অৱশ্যে খেলখন উপভোগ কৰিব নাপালে বিশেষ তেখেতৰ কিবা ব্যৱস্থা নাছিল তাতে তেখেতে গুচি গ'ল তথাপিও ইয়াত যথেষ্ট অতিথি সকলো আছে আমাৰ বিধায়িকা বাইদেউ আছে আৰু আমাৰ যিসকল আমন্ত্ৰিত অতিথি আমাৰ মাজত আহিবলগীয়া আছিলে আশে পাশে থকা নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ যথেষ্ট
কৰ্মী সকলোৱে তেখেতে কৰি আহিছে আৰু ইয়াত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ দল সংগঠনৰ মুৰব্বীসকলো আহিছে যথেষ্ট মুৰব্বী আছে যথেষ্ট আমি একেলগে উৎফুল্লিত হৈছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰায় যিখিনি খেল হ'ব কিন্তু 100% আমি ছাকচেছ হ'ব আঞ্চলিক এফচি পৰ্বৰ পৰা আজি যিটো 24তম বড়োলেণ্ড গেলেঞ্চ ৱৰ্ল্ড কাপ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্টৰ আৰম্ভণি বা অপেনিং গেম এই অপেনিং গেমৰ হৈ মই সকলো ডিমাকুছিবাসীৰ লগতে আমাৰ ওদালগুৰি জিলা লগতে অসম আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ আগত মই শ্ৰদ্ধা আৰু মোৰ মানে কৃতজ্ঞতা আৰু লগতে আন্তৰিকতা মানে ভাল পোৱাটো যাচিছোঁ আমি 24তম যিটো বড়োলেণ্ড গেলেঞ্চ ৱৰ্ল্ড কাপ এইটো 1996ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আজি 24তম হ'ল আৰু অহা বছৰ আমাৰ 25তম হ'ব চিলভাৰ জুবিলি হ'ব আৰু তাৰ কাৰণেও আমি এই বছৰৰ পৰাই যা যোগাৰ কৰি আছোঁ আমাৰ আজি যিটো উদ্বোধক আছিলে মানে আমাৰ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাৰ মানে প্ৰেছিডেণ্ট ছাৰ প্ৰমোদ বড়ো তেখেতে আহি পেলাই আমাৰ যিটো খেলখন উদ্বোধন কৰি গ'ল আৰু লগতে যিটো 12 বজাৰ পৰাই আমাৰ ইয়াৰ যিটো কাৰ্যসূচী আছিলে 12 বজাৰ পৰাই আমাৰ বিভিন্ন কালচাৰ ডেমনষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল মানে আদিবাসীৰ পৰা আছিলে নেপালীৰ পৰাও আছে আৰু লগতে আমাৰ বড়োৰ যিটো বাগৰুম্বা ডেন্স তেওঁ এনেকুৱা মানে কালচাৰ প্ৰদৰ্শন হৈ গ'ল আৰু লগতে আমাৰ ইয়াতে আজি আমাৰ ডিমাকুছী অঞ্চলৰ লগতে ওদালগুৰি জিলাৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ পৰা তেনেকুৱা পাৰ্টিচিপেট হিচাপে বা অংশ মানে চাবৰ দৰ্শক হিচাপে আহিছে আমি তেওঁলোকক তেনেকুৱা ইনভাইটেশ্যন দিছিলে আৰু ইনভাইটেশ্যনটো তেওঁলোকে ৰাখি পেলাই আমাৰ ইয়াতে আহি পেলাই আমাক সহযোগ দিছে ইয়াৰ কাৰণে মই অশেষ ধন্যবাদ ডিমাকুছী আঞ্চলিক পৰ্যটকৰ পৰা তেওঁলোকক যাচিছোঁ নমস্কাৰ পোনপ্ৰথমে আমাৰ নিউজ চেনেলৰ সমূহ সংবাদদাতালৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ 24তম বড়োলেণ্ড গেলেঞ্চ ৱৰ্ল্ড কাপ আজিৰ পৰা আমি প্ৰথম আৰম্ভণি ইয়াত আৰম্ভ হ'ল আৰু ইয়াৰ কাৰ্যসূচী আমাৰ প্ৰথম দিনৰ কাৰ্যসূচী খুব মানে কলমে সফলভাৱে আমি মানে আৰম্ভ কৰিব পাৰিলোঁ আমাৰ ইয়াত যিসকল অতিথি ইতিমধ্যে আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈ আমাক উৎসাহ উদ্দীপনা দিলে তাৰ কাৰণে তেখেতসকলক মই অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ বিশেষকৈ আজিৰ শুভ আৰম্ভণি উদ্বোধক সভাপতি তেখেতলৈ অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ লগতে অন্যান্য অতিথিবৃন্দকো অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমি 18 লাখ টকাৰ বাজেট লৈ আজি এমাহজোৰা আমি প্ৰস্তুতিৰে আজি আমি খেলখন আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ গতিকে এই খেলৰ ধাৰা আমাৰ এই বৃহত্তৰ ডিমাকুছী অঞ্চলবাসীৰ এটা শান্তি সম্প্ৰীতি তথা আমাৰ ইয়াত একতাৰ মেছেজ ৰাইজলৈ গৈছে গতিকে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ইয়াতে একগোট হৈ পেলাই আমি ইয়াত এই খেলৰ কাৰণে এটা অনুষ্ঠান হিচাপে সামাজিক অনুষ্ঠান হিচাপে ইয়াতে গঢ় দি পেলাই আমি সকলোৱে একেলগে কাম কৰিছোঁ আৰু ইয়াত সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ সকলো ধৰ্মাৱলম্বীৰ লোকে ইয়াত আমাক সহায় পৰিচিত আগবঢ়াইছে গতিকে আমি তেওঁলোকক অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আগলৈকৈ এনেকৈ আমি এই অনুষ্ঠানটি খুব সুন্দৰকৈ আমি আগুৱাই লৈ যাব পাৰোঁ আৰু আমাৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু একতা বজাই ৰাখিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আশা কৰোঁ এইখিনি ধন্যবাদ।